Allah Rabbul Izzat na ngasi aikul punamapu ngasigi Jumaagi numit Allah Rabbul Izzat na pure kainat asigi manungda zameen asman semdoga thamribasigi manungda khwaidagi hena sengba mafam Allah gi yum masajid sing asini pure duniya gi zameen gi sa khudimatagi khwaidi hena sengba mafam Allah gi yum masajid sing asini hairba khwaidi hena sengba masjid asida ngasigi Jumaagi numit ase masisu khwaidi hena phaba numitni Sayyidul Ayyami Yawmul Jumaa numit tare ni sigi manungda khwaidi hena phaba sardar oiba numisi kari Jumaagi numitni Jumaagi numit sumena hairba huji chaliba tha se masisu neki gi poinu oiba tha se masisu Sayyid Suhure Saharu Ramazan tha trai thoisi manungda khwaidi hena phaba tha Ramzanul Mubarak ki mahina tha sini aduga aikoi punama se masisu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Imamul Anbiya wal Mursalin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikoi punama ki nabi rasul khwaidi hena phaba nabi rasul punama ki sardar lusingba imam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mapu mahana kariyena hairi laula khalaqtuka falawla afalak ay nabi ji nang semam de batarabadi ayna kaina semam oidabani zameen asman mit hath hom sak ching pa turen jannat duzak amata semam oidabani nang sembagi masung langi damakta ayna sembani nangi leitengi damakta kainat asi sembani duniya da tharakriba saurana nabi la amagali singkun mari huzur akram sallallahu alaihi wasallam duniya da ngan thoirana bagi damakta Allah Rabbul Izzat makoi punamak tharakriba punama sei istiqbal hoina kanagi huzur akram sallallahu alaihi wasallam ki istiqbal hoina Allah na tharakib istiqbal hoina tharakib Manipur da prime minister ma bharat ki president ma lakatauri haibata arabadi nimit ke ani dagi Manipur si sajai raga laiteng tauraga aso sang kya na line clear tauraga IPS kya IS उपसार क्या ngasi MLA मंत्री क्या सिपाही क्या ngasi line falling tauraga ngasi line clear tauraga भारत की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नत्रगा कनागुंबा सक्नाय रबा सोबम लापता रबदी निमित के आने दगी सिल्लांग लापदुगुमैना अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम पुनम की रहमत ओइन थारक के बनी अदम रहमतुल लिल आलमीन दुनिया दंगा थोइरक नबगी दमकता निमित थाना मूरगे ngamba जमीन आसमान मूरगे ngamba उपालो पांजिंग चिंग पातुरेन समंदर न मूरगे ngamba adum rahmatul lil alamin dunya da ngan thoirak nabagi damakta hairba nabi rasul punama si istiqbal hoina mang de tharak kibne Allah Rabbul Izzat muhtaram bhaiyo buzurgo dosto adum rahmatul lil alamin adu mamang dau kiba nabi rasul punamakti matam ghar gi wana akak naba matam hoina tharai elaka su sidagi nasib hobagi elaka gi na khaido ga tharak kibsi yawi khandani hoina tharak kibsi yawi basti gi hoina tharak kibsi yawi adu rahmatul lil alamin di qiyamat phobagi hoina Allah Rabbul Izzat alam punama ki rahmat hoina tharak karbadum be nabi ni rasul ni Allah ki nabiyat hoy bana ana khatamun nabiyyin wal mursalin la nabiyya ba'di aina nabi rasul punama ki roy bani ai matunda koi nabiy ma rasul malaro ai matunda koi nabiy ma rasul malaro kana gumana nabi ne na dawat aur kutabrati fa huwa kazibun faqtuluhu मां मस्जिद धीबनी कत्ल दौगदम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबीरम मां मस्जिद धीबनी कत्ल दौगदम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतुंगदा मुसैलिमा बिल कज़ाब नबी की दवा तौरग लाखरे अल्लाह की नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससा हैत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु जंग होता शहीद तौकीबनी साहबा जंग होता साहबा पुत्रा शहीद तौकी हायरबा लनफमदु की जनरल होने चटपनी हैत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससानी ख्वाइदी है नुसी जबनी अमना रिजाई बहाइनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससादी ससानी अदुगा खोमदिन नबगी बहाई होई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदु की मतिक यामन नुसीबा अल्लाह की नबी थोई बना हैत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद तौकीबा अबू सुफियान मदी हिंदा
anina sillaga minayama hapsi nupama wahasi ko nupama ni aga numit kayani training piraga numit kayani mahaku training piraga nupi sagoi sabi nupi amna dance to hallaga mana da nupi gi sana narawi yal hallaba sagoi sagadru ba dance to gudru nupi du makok te staram ha baba du ga dance to ba aduga hairba nupa hapsi nupa se masina ta hunba aduga masada palhande vida na sidalilhan ba kok thabi bisar se masdalilhan ba adu ngamba nupa ama nimit kayani training to birga allah ki nabi ki sasa haida mir hamzabu sahid thauna bagi dong te thoranga kibani adu jange hota abu sufyan amadi hinda matai manawasi iman puraktri hinda gi abu sufyan gi nupini hinda maha ki sasa amadi maha ki mayamba maha ki mapa ahumasi jange badar da islam ki han balon phamda sahid han balon phamda hairba makhoi ahumasi सीखिबनी हाथ किबनी मुसलमान सिंह हाथ किबनी अदुगी लमन खुमनबगी दमकता जंगे हुता हायर बनुपासे वासी को बनुपासे निएग थमकी अदुगु जंगे हुता मी खुदिमसे अमीर हमजाने यंदेम सोयबगुम अदि गजर मुरी सोयबगुम सोरे सोरे लाप कांदा नुपा अदुना वासी को बनुपासे मसीना उपालमगी मरुमद लुम्मगा अमीर हमजाद मागी तासी थिल्लग सहीद तौखिबनी अल्लाह की नबी अथोइबा की दांदानी मुबारक सहीद तौखरे जंगे होता करी मरमदगी नो जंगे होता मुसलमान माई थी खरीबा दोस्तों अहान बद मुसलमान से नमाई पा अम्मी करीदगी माई थी की जंगे ऊट की चिंग से ऊट की पहाड़ से मशदा सिंगी ना पोमा मदा जमानम थम्मी जमानतु की अमीरमा थम्मगा असिदगी नखोई लेंगनु आइगे इजाजत फौंद्रि फौबा हंदोर कनु हाइब अल्लाह की नबी की थंगमा मुसलमान सिन माई पागा अदन कुफार सिंह चेन भौरक मतमदा चिंग माई दे लेरमेबा साबी पुनमक्तो हौदन चेन अरे करिगे माले गनीमत काफिर सिंह चेन गरमिन माले गनीमत खुमजन नबगी तमक अमीर अदन खामी गायखो अल्लाह की नबी न लेंगनु हायरमी गायखो अदम होय लालोइद्रि फौत्रेन खल्लगा नबी की वा इनिंगदबगी थुगाई की बनतवा इन की तबनतवा लालोइद्रि फौतनी अल्लाह की नबी ने लयु है दूसरी लालोइरे चेन करे माले गनीमत खुमजे लवरगेना चेन थोरपदा मकोई काफिर सिंगी सरदार तौरगा कमान तौरगा लाइब दिया है ते खालिद ने वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु कमान तौरगा अपनी अदुक्की मति यामना लान हईबा महा को ममिंग थोली करे लाल हईबा ने महा की ममिंग थोली महा की ममिंग ची सैफुल्लाह ने से थोली तो हायर बा खालिद ने वलीद से मसीना सिगी चिंगिना पोंगिया हो बसी उरगा सिंगमाइदगी कुमधरागल लाखरबरिना तुंगदा दुश्मन सिंगी काफिर सिंग मतुंगदा तानर के मुसलमान सिंगना तु असोम द नकंदगी खालिद ने वाली ने यंगो तुमदा चिंगमाइदा हांग लैरबरिना मांगदी चिंगी नापोमदगी कोयरगा सटलगा तुंगदगी सु मांगदी सु सबचलगा मुसलमान सिंग बो शहीद तौखरे मदुदा साहबी हुमपुत्रा शहीद तौखिबनी मदुदा हैदा अमीर हमजा याउखरे साहबी हुमद्रामा की मजारदु पुलप पुन्ना जंग उद के मैदान ता फेंसिंग तौरगा जाली ने फेंसिंग तौरगा लई हैता अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की कबर अतहर से मस्जिदी चेक मसा अममना मरिल्लो न थम्मगा महा के बरदु मसे खंग न थम्मगा लई अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मदीना की मी पुनमना मागी मसा सिंह से होबा मपा सिंह से होबा मखोगी इमुंग मनु की मी से होबगी मदीना दगी कप लाउरगा सेन रखपा अदुगी सेन रखपा मतम मदो मदुदा अदुगी जंगे उत मुसलमान माइथी रे हाय बसिदा हायता हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु लुहोंबगी अहिंग ने लांचत पयाउदी जंगे उत के लांथे न बियाउदी लुहोंबगी अहिंग मां की बेगम साहिबा का लेमिनरुबगी गुसल की दरकार और मकूक चांबा होरबा गुसल तो उधर कोक चांबा होरबा अद मुसलमान सिंह माइथी रे हायबगी मदीना दगी कप लाउरगा सेंथोक नरपसी मखोन ताबदा हंजला मकूक चांबा लोइदनेदा तलवार पायरगा सेन बहरबा मतम से मजदा मां की बेगम साहिबाना हंजला गायखो सेन किनु नन सेलिब से शहीद ओइखरतब माले हलकतब मांद्रे हंजला ngasi nanga ai luhombagi ahingni nangi namai do aina sena udri sena masa khangdri ai sunana khangang kiroi anjala namai do amuk to anjala amu hayeng maidani mahasarda ai gi nupa anjala to kada idlei khrene ne thirapda masa khangna ba amuk to anjala amona
tungi furit ki fiji si pairagi alma matamda Hazrat Hanzala radiyallahu ta'ala ay begam sahiba Musalman sing maithiraga lan maithid ngasi Musalman sing awaba tara matamda ai gi maithong urgana na hayeng maidani ma sarda thirakna bu anjal lo naib se madu phobagi matamdu ai kham ngamdre ai chele hayeng qiyamat ki nimitana na ai bu thirakadabdi tungi damanji tungi fiji yaudabase madu nangi Hanzala ni na thiro or talwar ma gi fiji du kakthataga tharamaga sielaga shahid oiruba dosto tu gani ngasi Musalman ni koi da din yorakri be iman yorakri si ai koi ngasi khuda ki kasam ni koi na yum da pham ga lerga ahaw basara lerga ima sing ipa sing isa sing ai ni pi sing thadu pangam dadna Allah ki din mayeng tarakpase masi koi na maisa lau dadna leiba tarabdi hayeng qiyamat ki nimita sahaban ai koi ki fiji pair ga khamne khabardar ngai kho na koi jannati aur absu si ki pakhum piram ko na koi da din yohonna ba iman yohonna na boh na bada ai koi gi inga kaisa ga khaine ki ba nupa isa sing yatim ai koi gi nupi sing nukhraw ho ba duniya ki kasin ke ap no waqt koi kafan dafan to ki ba na koi gi tungi nasal gi kari mehnat tor galai na koi na din baki leina bi hang kane hayeng kari pakhum pi gani koi dosto buzurgo تو ہائر با وحاسی حضرت واسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممید ایمان پر رکھرے تو غسائی گی مسیلمہ بالکذاب اللہ کی نبی کی متنگ دا نبی نے دوا تو رکھی بتو حضرت واسی نے ایمان پر اب کاند کری ماں کی تعادب پر آگا اللہ کی نبی کی مانگتا یا رسول اللہ این اسلام کی اصوب زرنے لما این کافر و رنگتا اصوب زرنے لما حد کرے خوشی این اسلام دلا عبرینا اسلام کی اصوب دشمن نما سیگی تاسبن این تھلگ حد کنی ادو کی تعادو مدومگنا اللہ کی نبی کی متنگ دا نبی کی دوا تو رکھی با مسیلمہ بالکذاب سے وہی امیر حمزہ تھن بتا میں تھلگ حد کی بنی دوستو بزرگو تو ngasi gi numit se jumma gi numit ni numit tare ni simung to khwaide na phaba numit sayyidul ayyam yawmul jumma jumma gi numit na khwaide na phaba tha sisu ramzanul mubarak ki mahina sayyid sure shahru ramazan tha trai dhui sing mung da khwaide na phaba tha kare ramzanul mubarak ki mahina ai khoi gi nabi su nabi punam ki sardar lu sing ba alam punam ki rahmat ai khoi su ummat punam ki خواہدین فب امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ امتی محمدیہ خواہدین فب امت نے بہترین امت نے لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالا گیا میگو دکان پینے بدن تو سیم کر بنی مددی کرینو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر افبگی حکم تو بام سن فتب دگی تھنگ با وتؤمنون باللہ اللہ دے ایمان تھم تو بھائیو بزرگو دوستو خواہدین فب اللہ کی یم مسجد اسے مسجدہ خواہدین بھبر نمت اسے مسجدہ تھاترائیں دوشی انہوں نے خواہدین بھبر رمضان المبارک کی مہینہ اسدہ خواہدین بھبر نبی کی خواہدین بھبر امت نسینہ ہائر با افبر مفہم اسے مسجد جمعہ کی نماز ادا تو رب کی دمتا حاضر ہوئی رب سے اللہ مپو مہانا قبول توگیس دوستو بزرگو رمضان المبارک کی مہینہ تھا کناغن فرضم تو اتارو دی فرض ہم بھترا کی ثواب نفلم تو اتار دی نفل بھتراگی ادی فرضم کی ثواب نفلم تو اتار دی فرضم کی ثواب فرضم تو اتار دی فرض بھترا کی ثواب پنگنی کناگم میم نسیدا روزہ دار ہم وہ افطار تو ہن بتار بسائیں خرما مروم نو اسنو اسنگ یومم نو اسنو سنگوم یومم نو اسنو افطار تو ہن بتار بدی روزہ ہیلی بمی دو مدونا روزہ ہیلی بدو کی ثواب بدو چپ ماننا افطار تو ہلی بمی دو مدودا نکی ثواب پی بھی گنے نکی ثواب پی بھی گنے اللہ رب العزت نے کوئی پنو کو مدو کی توفیق پینے بھی سنو ہائر با رمضان المبارک کی مہینہ سے مسیح ادو کی متی کی ہم نے ثوابا نیکی کی تھانی نیکی کی پوینونی مسجدہ ہائننگ بوادی میام امنی متم تیلی پنگما اما مکھائی بیان تورگا میام دائن ہائننگ بواسنگ دو دوینا مسا تانت سوائن لاکدمی منترام وا کنگی بیان سے شدتی ہائننگ بھلو نا ہائی بھی آتا مینا ngasi ki Ramzan al-Mubarak ki mahina se masjida mati magun yamna sawaba asu yamna ne ki phang bathan se masjida ai khoi ne section lauga da badi Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam na sugu mena minbar ki manak le ba kan se masjida lao 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 na khoi lao minbar manak lo ne sangjal lo sahaba pun kabzal aduga ahan be minbar ki tha ase masjid ka khalab kan Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam kari amin متھنگ انی صبح مکہ کھلے
adudassu amin mathanga hum suba ma kakhale madudassu amin adi matungda bayan nasiyat tawre loire kumtre sahaban hangi ya rasulullah mausa amakta tadribo fama mangasi koina ta fangi minbar ki tha hum da amin hum hay bisi karino allah ki nabi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne karin hay hay hujik ai inakta hazrat jibril alaihi salam la aga hay rei ai inakta jibril alaihi salam la aga hay rei اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کناب گمبگی پنسیدہ رمضان المبارک کی مہینہ تھے نرگا رمضان المبارک کی مہینہ تھے نرگا ہر بتھا سے مسیدہ مساگی گناہ سنگو کوکتھوک ہننبا ہوت نہودب تاربا ہر بمیدو برباد ویرسنو حلاق ویرسنو جبرائیل علیہ السلام نے بدعا توریم مدود اینسو آمین ہائی کرس اینسو آمین ہائی کرس کناگی بدعا جبرائیل علیہ السلام کی بدعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریائے کربا آمین کمپلسری سوئی دربا سی کی دعا سی کی بدعا سی قبول تو ہردو دوستو بزرگو رمضان المبارک کے مہینہ سے اول رحمت اوسط مغفرت و آخر اتقن من النیران جہنم کی میدگی ہنگ بگی نمتران اروئی بگی میائی اسے مسیح نے کری گناہ کو بھی بگی تھا متک کی احان بگی تران اسے مسیح نے رحمت کی تھا تو اروئی بگی سے مسیح اوزل عبد فوبا عیسیٰ کی گناہ کو تو اللہ ورگا جہنم دگی نزاد و یہوبا غمہود بتاربا برباد و رسنو حلاق و رسنو جبرائیل علیہ السلام نے بدعا تو رمے اللہ کی نبی نے کری آئی کرے آمین متھنگ انی صبح کی منبر دے کاخر پہ آمین نے کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کناگم بننگی امت سنگی مننگ دگی کناگم بننگی مینگ اتھوئی بسے تارگا صلی اللہ علیہ وسلم پو بہاننگ دربا درود خدول توننگ دربا مدسو حلا اور رسنو برباد اور رسنو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری آمین مدسو آمین ہائی بھائی بزرگ دوست جبرائیل کی بدعا اللہ کی نبی کی کری آمین کمپلسری تنگائی بدرسی تھونگا گدب بھائی بزرگ دوستو ای کوئی کوکتو اللہ اسیرا جہنم دے کی نزالو ہے اسیرا سی کی تھا سی کی اروئی بے سراسدہ اروئی بے تراسدہ نظارو ہے اسرا جہنم کی مئی دے کی بھائیو دوستو ہائے ہائے جہنم کی مئی نوآئی بنتے دوستو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مئی کون دے نبی نیم فونی لئی بدا انگ نے نوآئی نا ہائی کون دے لئی بکم اوئی کھے بدو ای کوئی کھلو اسی دوستو ای کوئی گنتے اے ہائے اللہ دیں امی مئی بسو ہائی کون لئی کوئی اولہن بسوں امی لیکن ای کوئی رمضان المبارک کے مہینہ تے نیکی یا ہم نے توقت بتھا سے مہدہ گناہ یا ہم نے توری می قیامتی نیکی توبہ مہتا توبہ استغفار توبہ مہتا ارے تلاوت توبہ مہتا تسبیح تحلیل توبہ مہتا ٹائم پاس توری دوستو ورنگ مانگی لئی پنگ یا کئی بری اللہ ہم سب کو معاف فرمائے میوئی قیام نماز ہوتے اتنا کوئی سے لگا لئی رہی اللہ نے خوب بہاب تہان بیسنو دوست بدوا کیا سوکھ رہے جبرائیل کی دوستوں بدوا نہیں سوکھ رہے اروئی بگی اہم صبح تھا سے مسجد کا کھل لگا جبرائیل علیہ السلام کی بدوا تھا اللہ کی نبی نے امین آئی کری کنا گمبنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کنام تک عبادت تو گنو اللہ مپو ماں کی حکم نے کنام تک عبادت تو گنو اللہ مپو ماں تک عبادت تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نمان پاد احسان تو نمان پادا احسان تو وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما کرما نہ کوئی نہ پنسیدا نما نہ پانی مک اہلو نہ تھینگ نہ ربا نترگنا انی دی منتی امت دور سو اہلو نہ تھینگ نہ بتا رب دے نما نہ پانی دو مدو کے احسان تو نہ کوئی کدائی بوبا نما نہ پا کے احسان تو ود کے نہ وہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نمان پاگی وہی امتنان پین دبدے کی اف ہو بہائی گنو کریو بہائی دب یادت رہائی بتار وسو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یا ہم نے میگ بطور پر وہی نہ آئیو اکرام کی ساتھ عاجزی ان کی ساری کی ساتھ آئیو ارے نمان پادے یا ہم نے پکچر ہونسنا عاجزی ان کی ساری کی ساتھ نہ کوئی گی جنت
نما نپا کی خیاد لے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیام صاحب عالم نو دوستو حنفی مذہب کی ایگو امام مری منگتا کری امام ابو حنیفہ خواہدی صاحب حنفی صافی مالکی حنبلی عنایت جے مذہب مری سے منگتا امام ابو حنیفہ خواہدی صاحب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانی عمر دیری اللہ سے سامک اہملک ماغ مپنسی دے زیارت توری اورین تو بھائیو دوستو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دائدہ مماگی کھنبا اسی کھیا تھمبالے سے مہدہ مما نے ہی کربکاندہ مما کی کھیا تھمبالے سے مجھے سنگل لگا مرئی نے لیک پا دا اماگی بگو علم پنمک کی عالم امام نگنا اماگی کھونگ دلے پسی توحیدی نے اماگی بگو اماگی کھونگ دلے کنتے ایدی جنت لے امے مساگی دمتا مماگی کھیا دا جنت لے رے ایدی جنت لے امین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادو کرین آئی رہی دوستو امام ابو حنیفہ کی روایت لائی کرینا ایسا کی وجونا ایسا کی نماز سن بگی وجو سے مسنا فجر کی نماز سے صحیح نفوس والے کری گی دمتا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہین نکسوئی با اللہ مپو مہا کی عبادتا اللہ مپو مہا کی عبادتا رکود سجدات اہین نکسوئی بلے لے کری گی دمتا قرآن پاک انہوں سورہ یاسین کی انہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اے پاپی سنگھ اہل مجرم سنگھ ہائی بین دب سنگھ اسی کی نمتا ہائی بین بسنگھ تے تو خواہی تارونا اللہ مکو مہان میدان مسر دائر قدر نمیتا دو مددا ہائی بین دب کی گروپ تے سنگھی کے دور برا ہائی بین بسنگھ کی گروپ تے سنگھی کے دور برا ای کھنگ دے مدن مرم ورگا مسیح کی عقیب نائن ایساگی وضونا فجر کی نماز سے صحیح نفوس ہو لے بھائی بزرگ دوستو ارے کوئی کری نو ای کوئی کرم بتانو کوئی نہیں ایسی اللہ بو کی دے اللہ نے کوئی پنمک پا ماپ تو بیسنو بھائی بزرگ دوستو نسی کی گناہ کو اللہ ہوگی موقع سے یامن فری ایمائی پاتے نری ہوئی تھی ماما مپا پھو بفو یاورے ہاتھ پا پھو یاورے اللہ نے حفاظت تو بیسنو ماما مپا کی خیادت جنت لئی بنے مسا سنگی متو ہوئی بسنگی موام پورے بے کی خیادت جنت لئی ای کوئی پنمک مسیح کھنگا عیسیٰ کی ہاؤ کی گناہ سنگھ تو کوکتو لوسی رمضان مبارک کے مہینہ سی ہاؤ کی رمضان تے اور بمیوی کیا ngasi کوئی نو پھنگترے ngasi کوئی یاوری ای کوئی تو مطلب تھمان ساتھ پری متھنگی کوئی یاو کی کتر یاورو ادھر کھنگ دے لکل امت اجل اذا جاء اجل فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ہر امت کی مرای وقت تمبا متمم لئی مدوی متمدی اور کو سکین مسول لوئی سکین محل لوئی فکس پونی نون تک تو اگرا نون کھا دو اگرا اسنگ دو اگرا کم بھان دو اگرا ہمون دو اگرا لنگ بھائی دو اگرا دوستو اللہ نے پورانی متمد دیکھو ان محل لو بھی آروئے لہذا دوستو بزرگوں مسیح متم یامن پھب متم نے اللہ رب العزت کوئی پنمک کو بہات تہن بیرگا عیسائی گناسی ngasi تپوپ دنگار بانگام نو کو تھولا اسی اللہ رب العزت ای بس پنمک کو عمل کی توفیق نبی سو واخر دعوانا الحمدللہ تمسا ہے طریقہ مورگن ہم سے انی ورگن انی دگی چمپتا ورگن اہم دگی چمپتا ورگن ادو نسیگی سو نسیم انتائی چیکی مدون دگی مدنگی جمعہ آوے تکنا نومتن دائی روی دمدینہ بیتن سنت موقع ورگن فرض کفایات یہ تھا پیغمبر ایک کوئی بھلاسی کی مرد دگی امو پھوبا پینا لاکھ پرابا اعتقاد تو پرابا دیتا ہے لیکن دو پر خدار ہوئے گئے دیکھو بھائی اعتقاد تو ہوگی مدان سے اینا بھاب تو یوگنا حیرن اعتقاد سے حدیث اللہ الکناو بنا اعتقاد سے نور اعتقاد تو بتا رہا تو اللہ رب العزت جانن اسے مسیح کا اعتقاد تو ممید و مبید کا کہ اللہ کا کھنڈک ترا لاپن گنی کھنڈک ترا اللہ اکبر اللہ اے بھائی خدا مولا قیامت زمین آسمان سے
sum na ba adu janam ga ka to mi do madu ga kantak tarala angene Allah rabbi jana wadu ai goi ko namak tawru ma bagi taw pi ne bisno bahayo dosto ai goi ko namak eta ka kinne taw se adu yana neki sawab sawaba masih manu me sangal laga eta ka kinne eta ida tum masu neki sawab de khali ho jara ababa amal tawba ai bagi hena Allah rabbi jana sana ko takatam hatin go mani ai goi ko nawana guna tawri hoba guna su tawro masih nung de sanga ga kana go mi bo guna su tawrati masih de sang palna yumda पूरे लेवल से तंगाई बतना अल्लाह ने पीरे में दबने कारण एतकाब है तो की मतलब दी गई नो दुनिया का मरी समझना बसी तू होगा दुनिया का मरी समझना बसी तू होगा अल्लाह यूम से मजदा अल्लाह यूम से मजदा आएगी दरकार ले वो पूरा मौजूद भागना भी अल्लाह मबू मांगोदा नीबा अल्लाह मबू मांगोदा नीजम अल्लाह आई कोई यूम तो करा दूंगा मलागा आई ना हाय से पी हो हल्लो या ना हायगा ai boy khamu nam tadramani anim guru tiba lumana Allah makumana ai boy ka to wese me dai ko dargar lai ko tibi gene to usra inshallah dargar mein hum nahi tarang bani are duniya ki dargar lai itni kabar ki asar ki akhirat ki mein hum nahi to ni karna apni himmat hoga ai inshallah ai tayane nam tai jab lak are han tagi na haal jo tai inshallah